Kei te whakamāmāhia ake e te tāhuhu o te mātauranga, ngā tikanga me ngā ture whakaako i te reo rangatira. He kaupapa tēnei hei tā Tabitha McKenzie o te kura reo o te whare wānanga o Wikitoria, hei āwhina i ngā kaiako i te reo e mahi ana ki roto i ngā takiwā kaiako reo tokoiti, kaiako reo kore rānei. Momo kupu o te reo Māori. Ko Tabitha McKenzie tētahi o ngā kaiako, kei te whakangungu i ngā kaiako o te reo, ki te whakamahi i ngā tapu nei. Ka hoatu mātou o Kitoria i enei tapu ki ia kaiako, mō te roanga o te kirimana, nā reire e toru ngā tau, te roanga o te kirimana. Ka hoatu mātou i tētahi o ngā iPā, ngā iPods nei ki ia kaiako, mā rātou e tiaki te tapu nei. Ka hoatu hoki i ngā pāhorangi, ngā ripene ātata ki a rātou. Kua tuarihe te tāhuhu o te mātauranga nā tapu nei ki roto i te tai toke rau, te tai rāwhiti, te upoko o te ika, me te tauihu o te waka a Māui. He momo whakangungu tēnei mō ngā kaiako i roto i ngā kura kaupapa, ngā kura Māori, ngā kura āiwi, ngā komanga reo rua, reo rumaki rānei. Ko te mea miharoke mō ngā kura me ngā kaiako hei tā Tabitha anō. Ka tae e rātau te hono atu ki e te hiatu kura, kei a rātau ngā tapu mamati nei. Mō ngā pātai e pāna ki te reo meona tikanga. Ia kaiako, mā rātau e tiaki te tapu nei, ka hoatu hoki i ngā pāhorangi, ngā ripene ātata ki a rātau, ko ngā ripene ātata mō te wete reo, me ngā ripene ātata mō te hopu reo. Ko te pai tawhitia te tāhuhu o te mātauranga, kia whakamahia ngā tapu mamati nei, ki roto o ngā kohanga reo. Joe Glenn, Te Karere.